Kublai pi barok kan nige dege dudashe MEGHALAYA bagi petang sebai pi barok syakatup kubor minta ke jamit. Haswa bin pas ki kubor bebnya pitch mai kemat pekongsan. Pelat ke MEGHALAYA ya ke School Performance Grading Index Artisan apun rio ban kentiu ke puli putih. Khatway hajar sau spak sau pulai ki school ki ban syak penhap ha ki performance indicator besau pulai. Pelong jeng kenduk lang kinong dia nong thit asulong ban penkop bori ki kintai ban kentiu ya ki mau notice ha ki yo keleng keri ban ke pertai. Ya keren ki menteri sarkar pedeng bak kinong yalam ka CJP halor ki jepit kelai ke rukom thought exam on penlong biang ya ke jeng keren na syai kesni. Saat teng ka jeng yalang dorbar ke parlimen halor ka jeng lak tu ki jeng keli penting kena ke sarkar ban wan rai ka an beting ek persya ke jeng lak tu ki jeng keli ken mau burom ya ki bla IT ya la ke jeng im ha ke tma karbe. Batla play ke Commonwealth Games ba Artisan ha Glasgow play usim Charles yalam ke Mirabai Chanu bat ke Lovelina Borgohain ya ke kenhun ki shispa apun riungut ke India. Mentang ini paswas ki kubor na ke jela. Ke sarkar MEGHALAYA kelapen mi ya ke School Performance Grading Index Artisan apun rio. Dak jeng temu bat penbhai ke rukom ai jeng hikai lingba ke jeng kmi bnia ke besai bat ke jepet kiu ke dan ki school. Umentri kata puli putih ubah lakmen rumbui laong bah hapok kini kesin jam kendon kumba khatway hajar sau spa sau pulai tli ki school na keleng ke jela kintop ye ki school sarkar ki school biyo jengerap na ke sarkar ki school shimet ki school CBSE bat ki school ICSE dak ba pensyong nong rem ha ki sau pulai tli ki dak ai jeng ken ki bentau ye ke jengi okerdan ba ke jengi bet ha kerukom trekam ke Joytis Road High Secondary School Kelayo ke kerdan ke bakliat do dah ke bayo kendai spa live home marks na ke shihajar. Uni umentri ulapan benar basyan ke sarkar kan setung temai kinong hikai ha ki nyau spa atli ki school lower primary ki bomdon kinong hikai hadiah beladapan pelong ke examen MTET. Bat maham ru ya ki school ki baya biteng ban le asni bekin mak jeng ha kalawai. FIDE for the state of MEGHALAYA where these 11,443 schools, they will know where they are ranked and what are the things to improve. And these are done out of 43 domains. In the PGI there is 73 and these are doing as per the UDICE score which we take from UDICE and we compile it and it becomes one mirror for us. And this is not a one-off exercise. We'll try to do every year. If not, we'll try to do every year so that to keep time to those schools to improve. And if they doesn't improve, that means those schools, they are not doing anything. So we from the government also, we may take necessary step that those schools should not remain. Kayo pininam ba arsngi belatip kumkan National Buyer Seller Meet Come Exhibition halor kapang pedeng from heritage to enterprise empowering women artisans in Northeast India. Kelas dangan nong ba shalong mentakasngi badak ni kayo belapan long ling ba kajeng kesan jo ke sarkar MEGHALAYA lawan benishim benta de ki barikor ki bede ki longkmi ki nong sengkam lejong bat kinong bay tingka bat kajeng temu kalong ban kintiu ki lat khayi pateng
Haba ai jeng kran ha kani kisgi ke MLA jong ka gambagre ka mektab chande kalapan pau halor ke jing rius pa jong ka than chitela mingi ha ka bayade bat ka kolshor bat ka pateng tinrai bat kala banjur badan kaman pli lat ki barikor ki badan sap bakin la ban penmi ki tiar ki ba khamlong janai bat ki bala bani tunjuk bor ba ki tiar ki ba mi ni ki wei pat ki jela bat ni ki wei ki ri ha ka perthei. Consumers today have become very aware and are very conscious, and they are increasingly seeking products that are not only natural but sustainable, authentic and ethically sourced. And this is where I feel that the Northeast has a tremendous opportunity, and it should take the brand and the positioning and market itself in the national and international markets. However, producing just quality products is not enough. We still have a lot of challenges, as was mentioned earlier, in terms of branding, in terms of packaging, in terms of quality certification, in terms of digital marketing, logistics and access. Kladon kajing tua kendo hadian kajing yai piteng jong slap ubajur ha kasnong paham kensho ha Riboy district ha kabakat artli ki masih kila yapat kasa masih kila julor. La ong bana kajing kajing ja kajing tu nong kelakot sya kasan po hadu unriu po lak tengka. Katai kasa masih kabadai jong Shiva Pudel ubadai unong shong shnong jong katai kasnong. Pada bikrem bikla patai kubor utrai jong ki masih ulak kenok ba kajing pentrei ki jing tei ha ki benta ba shalom jong kajaka ka jong u. Kalau penlong ke kendo bentua, baula ujoru daka ijahar bandawai ke bailut kesan. Bat nakal yang kibor bedikmi ke sepenlong daka jengdek jurep halor ketika jengja, kat bah keleng ki jaka ke Thain Riboy district, kila shlei bat pentut ke ya ke yang nakadau ke jengai peteng jong slap bujur. ये कैसे हुआ? ये ऊपर जो आप देख रहे हो बिल्डिंग, ये बिल्डिंग के नीचे जो है कंस्ट्रक्शन वॉल लगा हुआ था, जो कि अनइंजीनियर अनस्ट्रक्चर था, जो कि वो प्रेशर को ले नहीं पाया और ऊपर से पूरा वो गीला हो गया और वो पानी का प्रेशर नहीं वो कर पाया और नीचे पूरा सारा लेके आ गया नीचे तक। और पूरा मेरा यहाँ जो इतना भी फार्म था इसके ऊपर पूरा आ गया और मेरे सारे जितने भी गाय थे इसके अंदर दब गए। मेरा कब का पूरा फाइनेंशियली नुकसान और प्रॉपर्टी का मैं नहीं बोलूँगा कि वो मेरा ज़मीन का नुकसान, ऐसे मेरा ये कैटल और मेरा इसके लगभग मेरा 50 से 60 लाख का नुकसान हो। मैंने एफआईआर में लिखा है कि मैंने एफआईआर में ये रिक्वेस्ट किया है कि इमीडिएट ये काम जो है कंस्ट्रक्शन है इसको रोका जाए, इसको एश्योरेंस दिया जाए इस गांव को कि ये जो अभी काम शुरू होगा तो ये पूरा सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ होगा, इंजीनियर्ड होगा, ताकि इस गांव को दोबारा नुकसान न हो और मेरा जितना भी नुकसान हुआ जो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन पार्टी है वो मेरा पेमेंट करेगी। MEGHALAYA People United Front by Confederation of KHASI Giant Garu People mentagasi kla IT ke dorkas ja ke MECL East Giant Hills da ke badawa ban penbai ke jing keno ke baidai bat ki kot jing si boarding ban bo biang ki boarding bala pendo bat ban wanra khambon ki nong tre kesengla ai porship nai ki bor be ki pet bat ban penbet ki ni ki mat bat khot ru ban bo ki mita ki besai ban pule bat ban a ke jing pen so tho ki pat ba halor ke rukom siu ki boarding. Bun ki komplain ni layak nang ni song senang. Habawan ki priwan komplain ni ki ong ba kajingkil plat ke bulat. Kepon ke ba anu kong ma. Ka ba ar pan wan ki wan i ba bun ki kilong ying ki pri bala saat ki kalat namar ba kimla ban se bilat ma. Kata pon ki balai. Bar. Ka balai pan ka pon ki balat thok ne namar haba lip kalat habadon lip kalat haba seo kita samar kantam bun ki sinong hapo district ni haba phone ci office ki ong denang tre hapo office mun bring duna bro ma kata ni peluang ban wan han office ban submit inornde ban diman lightly ki benta kata nukong diman ni ban penduna ka bilai namar jingkil ka bilai sama pelan namar ki plim nak ban se bilai ka baar ban ni kerpat ka MCL kantam sarkar ma namar barkan map kita hantam gitu bisa online namarkan map iki namar berkinyo bang ban connection namata banyo ban connect hatang hayang semyuki jin kamyuki hayang asam ka FKGGP nongpo circle kala kentu ka MECL bakan jim kia halo ka jing boarding ka bakha kha ka blakta ki nong song ba ki jakat rekam ba pair ha ka than nongpo ka seng hapo ka jing lam jung president usamla precious kim den but usketri usamla ban bit niam hiam
pamsyong kilalit penpenskong ya kini kaman hakabana kaliang ki opisar ke MECL kila penti pasien ke sependat no daki sainar armored cable kadang bat kan kam pendunai ke jeng pentut hakawai pat kaliang ke jeng penkrek ban pentre kamno sien ya ka shispa laipu ar la laipu lai KV substation hanok po kan sa kam penbiang ya ke rukom penpoi boarding hadien bala pentre kam. Kaya jumi hadin pangilawan ni kendo ngi isa ngi kendo yau STF engineer ni sudah dok ba udan lang SDO. Kena kalian joki gila pensai ba kajing kalian joki gilele nak bala ban pen bahaya ni alai. Kami lupa kamtambi kapakta pun kajing pensai joki kalau ba kapakta pa kadi naga source. Kamtam kabawan natin na po supply TV na po krem kulay kawan lembaga musling hari itu supply baca wiwi kita lembaga 0 point mo kita bagi orang bagi yale balak ben tribiang saya kan like ba ada cukup apa tu kita ki orang balak dam like kabawan apa 0 point kita kipan pat naga na jam site mo Kumbashi spa prapuengut kinong sya hikai layok pedang kesenot mentah kasi hadian bagi lapendep ke training halor ki skill development course prepare bela penlong dak ke Greater Solution Training Academy Hatura. Ya kini ke jeng training labai pisa dak ke Meghalaya State Skill Development Society lingba ke CM Skill Mission. Ha ke bagi nong one training layok jeng hikai bet halor ke rukom rep bakat kum kejuk ke betmai ke kam electrician bat halor ke craft bakery technician course. Haba ai jeng kren shikinong one training ke additional commissioner ke kong Abigail Vida Taryang kala penpa halor ke jing kong sanjong ke jing pentebet akabai day ka sap kapong ban pelielat ki khon samla baniang hala ki jong ki kejat bat banang kumno ban sengkam sengjam bat kan kaniru kan yarap ban kentiu ya kayok ka kot jong ke jela. It's one of the most powerful drivers of economic growth and social transformation. As Meghalaya strives towards becoming a more vibrant, self-reliant and economically progressive state, the role of skill development cannot be overstated. Every skilled youth represents a stronger workforce, a more productive economy and a brighter future for our communities. Programs such as these do ensure that our young people are equipped not only to seek employment, but also to create opportunities, strengthen local industries and factories, and become active partners in the development of our state and the nation as a whole. The MSSDS, through dedicated training partners like Greater Solutions, is playing a very pivotal role in translating this vision into reality. By providing quality trainings in trades such as integrated farming system, craft bakery technician and electrician, MSSDS is empowering our youth with practical skills and lead to sustainable livelihoods. Uwe usamla bana kashnong nongklau u Frankie war ulala ban sengka kamla jong bat penya ke Common Service Center ha kashnong nongklau hadi bolayo ke jengkai pentbet. Pada apa pli ke ni ke center ke Deputy Commissioner ke Eastern West KHASI Hills ke kong Anita Karpor kala aiman sim ki kun samla. Bat sedang ke kam lajong dak boong baka sarkar kaladuna ka kam sarkar kaladuna baha. U Frankie ulaong baka jengyo jengkersana ke MSSDS basin bat ke prime. Ulayo ikaram banseng ke CSC ke banwanra ke jeng ajeng syakri. Halor ke jeng don kam ki pat ba ke bede baka digital baki kot don kam ki prepare. Nak ketenat sarkar ki balak ban apply link ba ke core internet. Jinja kalau kompetitif banyak ya kakam sorka nama kasih jadi kalau kompetitif ya kakam sorka kalau limited mau kalau limited dia kasorka kalau UI ya kata kapang ba ki kena samla jadi ki bon ki sap ki pong ki don ni kita ki jin nang jin start ki bakar pam but kapersang ban play la ban yok gam ki kena samla kacing ailat jong kas kadai kawai ke ba boleh tu ka skill Meghalaya balawan ra ya di training prepare po kami Meghalaya po state ya ni hakani ke po hakani ka skill Meghalaya kita sipul training
kum ki DO pikwa kum ki front office ki chef ki hairs ki salon sibuan ki dan no training te ngapa de snowden jibut ban let de bani ka DO kan te hakani DO ki ka sibuan kumna pinang limba ki digital service kumban apply ki civil tribe ban le ki pan card ban le ki scholarship kumta Ka District Legal Services Authority West KHASI Hills mentaksi kelapenlong ke Nalsa Jagriti Scheme Arajar Artisan but ka Grassroots Awareness Program ha kasnong sarong ka bahaba Eastern West KHASI Hills. Kiriyo sempang kelapenlong ya ke jengelang ajeng tip halor ka an Pokso Act. Ka an halor ka hok jeng ki brio ki bedon ka jeng dunah ka bor perkat. Lani kata ka Rights of Persons with Disabilities Act. Kaanya ka bayday baka jing sya tambor ya ka long renyeng man renyeng lani ka Domestic Violence Act but kaan banyadana ka jing syong ka kena lani ka Prohibition of Child Marriage Act da ka jing tmu ban kintiw ka jing sutu iki kendon an bat banyaday ka hok jing ki pajba ki betulot ban ki bedon kam jing ada ha ka imlang kasalang Ka kende Mubina Cluster Level Federation Cooperative Society metagasi kelapenlong ke annual general meeting ka baar ke jongka yeng dorbar hall mula mano. Hakane ke jengelang lawan isu benta dikit khot ki nongkit kam ki nomi khmat na ka MSRLS. Hak jengelang la yemir jengmut halo ke jengya chakmat jong ka jeng petulun ki kam ki jam bar halo ke jeng tmu na ka benta kalawe. But kum shibenta jong ka program la penlong ru commission 1000 days baby shower na ka benta ki long kemi ki ba armet but la sam ru iki jing bam ki beteye ki ban yarap ya ka kwat ka khia ka jong ki but i khilong are working under our mentang ni pash ki kubo na keleng kari Menteri ke Sarkar Pedeng UJP Nada but Dr. Jitendra Singh mentakasngi ki lalip ini kenduk ke kenhun ekonomi khmat ke CJP New Delhi bani keren halor ke jimpen kelai ke rukam penlong ke examin haba keren kelap thai khubor hadian ke jengelang unada ula ong ba ke Sarkar kelas ngap ke jing dawa jo ekonomi khmat kenthop ki sinjam ban khmi halor ke jing lai tu jong ke jingkeli but ban penti kena bala shai ke sgi ken penlong biang ke jing keren sesisian Hakaway pat kalyang unong agitin ke CJP o Ashutosh Ranka ulay thu ba ke Sarkar kala menjurya atli kimat pat kini kimat jing dawa ki ba kongsan jo ke kinhon kinomi kimat आंदोलनकारी लोगों के विषयों पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए थे लगभग 2 घंटे बातचीत चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ भारत सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह जी बातचीत में शामिल हुए उनकी बातें हमने सुनी बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा के लिए सुझाव हुए हमने उनको कहा कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो चर्चा सरकार में होगी वो आपको बताएंगे Lahapan penkenria no ya ke dorbar jongking dorbar Lok Sabha tat hadu lasgi ningkong nakadaw ke jing ki halor ke jing lai tu jong ke jing keli ke NEET hadian bakal yang persak lai beteng ban pau ke jing persak ke bejur Menteri Bedik mi ikatna Parliamentary Affairs ukuran rijuju la ong ba ke Sarkar ke kloi ban penlong ke jing keren bat ulapan benaru ban nakal yang kikin hu menteri ke Sarkar pedeng kitsa penlong dak ke jing tokit bat ban pensitom kat kum ka an yiki bedon keti ban pelat tu ye ki jing keli Kumjo hakiying dorbar Rajya Sabha ru lasaki ki jing huri hura hashwa pensaknya ia ke dorbar hakabana kalyang persa kila dawa bu menteri bekmi katana puli puthi jo ka Sarkar pedeng udai ban hiar shukino barakawai pat kebenta ki dorbar jo baro atli ki dorbar thau an kari meta kasngi kila ai burom ya ki sipai kari ki bla ai ti la ka jing im hakat ma kargal dak ba penlong ka jing ngap jar ka bashipor hashwa bezrang ke dorbar
शुरू से चर्चा मांग रहे थे और सरकार ने चर्चा के लिए तैयार भी हो गए थे। आपने फिर एक कंडीशन लगाया चर्चा नहीं कराने के लिए। हमने फिर से आपको अपील किया, कल भी, आज सुबह में केसी वेणुगोपाल जी को भी मैंने फिर से अपील किया है कि आप प्रमुख विपक्ष दल है, बाकी जितना भी एमपीज, हम लोग सबका मत एक ही है कि चर्चा होना चाहिए। तो नीट एग्जाम पे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया, सोनम वांगचुक जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है। तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा। Kayeng Kashari Supreme Court Klabathai ka Sarkar Padang Bakan National Testing Agency Bakan IT rak affidavit ka patay biniya halo ka jing pitre kam ka jing penkalahadian ka jing laito jong ki jing kili X-Men NEET UG. Ketika miet ka bakan thup yo Justice PS Narasimha ba Justice Alok Aradhe habo bishar ya ka mukot duma kala ong baha ke affidavit ki de ben batay shai ki sin jam bala shimmer pins kempura ki jing penkala ba ki batmai halor ka rukom trekam bakan pentrekam tang sipor kayeng kasari kala ong bakan sepet ngor bat but den ye ke jing ya chaprang jong jing pen kala bakla dawa ke jing tip ki babnia halor ki lat pen bet ki bane slam ken thop ke jing pen kala lut baro ekuru kompelong examen shako online bat ya kini kemu kot duma on sebishar biangka arpunyau trek unaitung। देखिए, पिछली बार जब मैटर लगा था मई में, तब कोर्ट ने 24 जुलाई की डेट दी थी, जो कि आज की डेट है, इसलिए मैटर आज हियरिंग पे आया है। उसको आप अभी जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं उससे मत नोटिस करिए, एड ऑन करिए। वो ऑलरेडी कोर्ट गिवन डेट थी, इसलिए आज मैटर लिस्ट हुआ। आज कोर्ट में सेंटर को हलफनामा दाखिल करना था, पर उन्होंने नहीं करा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारा हलफनामा रेडी है, पर हम कुछ चीज़ें और उसमें ऐड करना चाहते हैं कि हम कुछ और चीज़ें ला रहे हैं। जो हमारी याचिका थी, यानी कि जो यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट को, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, हमारी एक ही प्रेयर है कि आप एनटीए को स्टैट्यूटरी बॉडी बनाएं। एडहोकिज्म के साथ ये चीज़ें नहीं चल सकती। तो आज के हियरिंग में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी अपीयर हुए थे और उन्हें कुछ समय मांगा है वो एफिडेविट फाइल करने के लिए, तो कि उनने ये बोला कि काफ़ी कुछ प्रोग्रेस हो रही है, इस वजह से गवर्नमेंट को एक हफ्ते का समय चाहिए ये एफिडेविट फाइल करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगले मंडे इस मैटर को लगाया है। जो तुषार मेहता जी ने आज काफ़ी बार सुप्रीम कोर्ट को अश्योर करा कि जो भी कोर्ट की तरफ से सजेशंस आते हैं दे आर वेरी वेलकम एंड वी विल कंसिडर दो सजेशंस वेरी ओपनली। बहुत ओपनली हम उन सजेशंस को कंसिडर करेंगे। Kayeng Kashari Supreme Court kalapendam no ya ke jing ajamin ke Sonam Raghuvanshi ke basyak no don ketiban penyap yo kurung ujong kau Raja Raghuvanshi ha ke jingwan honeymoon Meghalaya. Kamiet kino bishar ke bakethup yo Justice MM Sundaresh but UPB Varale kalapendam no ya ke jing yo ajamin jongka ba ptha ke Sonam bakanwan pendam hi hapo ke artiyo da ke boong ba ke jing yo ajamin jongka ka sakata ke yeng ya ke jing bishar ke badang ya menta. Kayeng Kashari ka ailat pat ya ka bakala ban kerpat ya ke jing ai jamin ka bathmai lada ka yeng bishar kamla ban pendap hapo ka nriu benai kani ka hukum kalami hadin pakasor ka Meghalaya kalai kun persya ke jing ai jamin ya ka da ka yeng Kashari ka bakhamret hadin bala penrung ki benta jing mudui ki bathmai hapo kani ka mukot duma। सर, सुप्रीम कोर्ट ने आर्गुमेंट सुनने के बाद आज स्टेट की एसएलपी अलाउ करी है और सुप्रीम कोर्ट ने 3 वीक्स का टाइम दिया सरेंडर करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस दे हैव ऑल्सो सेड कि अगर 6 महीने में ट्रायल कंप्लीट नहीं होता है तो हमें लिबर्टी दी गई है कि हम अपनी बेल एप्लीकेशन को 6 मंथ्स बाद रिवाइव करें। 3 वीक्स का टाइम है, हम 3 वीक्स में वी विल सरेंडर, वी विल अबाइड बाय द कोर्ट्स डायरेक्शन। आपके आर्गूमेंट्स क्या थे? सर, हमारे प्राइमरी आर्गूमेंट्स थे कि हमें ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट कम्युनिकेट नहीं किया गया है और हमारा यही कहना है कि देयर इज़ नो वेवर। अगर आप आज बोलते हैं कि आपने 4th बेल एप्लीकेशन में लिया है, इट इज़ नॉट डज नॉट अमाउंट्स टू वेवर। तो हमारा आर्गूमेंट यही था कि आपने जो भी कम्युनिकेट हमें किया है इट वॉज नॉट इन प्रॉपर फॉर्म एंड फॉर्मेट एंड देयरफॉर इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज बीइंग कम्युनिकेटेड। Mentang ini pas ke kubor na keleng pertain.
Ka Presiden Keri ke Drupadi Murmu kala ong baka kuat ban penyar ki kam khayi baka jengbai tengka hapdeng ke India baka Romania da ka ong ba baro atli kiri ki don ya kalat kelenti ban penyar syu ke jeng trei lang ha ki kam khayi pateng. Padahal ajeng keren ke jeng lam jong ka India-Romania Business Forum. Kabla long ha Bucharest ka Murmu kala ong baka Romania kadai ka lenti ban penyesok ya ka khayi pateng skiwei pat ki benta ka doba Europe bat ban banjur halor ke jengkongsan ban pun urlong ya ke India EU Free Trade Agreement. Ke Presiden kala pen pauru halor ki mat ki bekongsan bekila ban trelang kentop kaliang kilat yeda ke renewable energy ke information technology ke kuat ke kia bat ki benta ki bedai bak dawai. Da ka pen pau ya ka jingsos kem baka jinge te lok na ka benta ki kam khai pateng kan pen klan ya ka jinge dai hapeng kini ki artli kiri. Economic perspectives. Done. Thank you very much for your presence. India-Romania Business Forum today. I extend my appreciation to the government of Romania, the business associations for their hard work in organizing this gathering, and also to the members of leading companies from the countries present here today. The participation of a large Indian business delegation reflects the growing confidence of Indian industries in the opportunities that Romania offers and their desire to build enduring partnerships with Romanian businesses. India and Romania have enjoyed warm and friendly relations for over 7 decades. Our relationship is based on mutual trust, respect, and shared democratic values. Today, as the global economy is undergoing profound transformation, our partnership has acquired renewed strategic importance. Mentang ni pas ki kubor ye lekai. Ka Commonwealth Games ba arpulai kelas dang ha Glasgow Scotland hene ke singi ka ba usim Charles ulapli pat ba ke jing lekai da ke jing ipu ipim ba. Ki rang lekai ki ba la yok kusnam ke India kata ka Mirabai Chanu bat ka Lovelina Burgohain ke la lam ya ke kinhoni lekai ke India ha ka por pa kisdang ye ke jing ya pat ba jongki. Ke India ke lapha ke kinhon ke badon kumba shispa apun riungut kino shimbenta ke beni shimbenta ki khat lightly ki jing lekai ke ba kin thup ru ke Paris port. Kini ki jing lekai kin don kinong ye lekai na nyo pus outly kiri but ki territories ki shiphoutly ki jing lekai ba pher ha kini ki khat ways ngi ki banwan. Menteri ka Sarkar pedeng bakmi ki kamileka Mansukh Mandaviya ulai ye kan dua ke kinhoni lekai ke India hashwaban sedang ke dei ke jing yakun. दोस्तों कभी हबड़ाहट में खेल के मैदान में नहीं जाना है. दुर्गा और महाकाली का आशीर्वाद आपके साथ है. 140 करोड़ की जनता की शुभेच्छा आपके साथ है. बड़े जज्बे के साथ खेल के मैदान में कंपटीशन में हमें भाग लेना है. मेरा विश्वास है जब हौसला बुलंद होता है, सारी शक्तियां आपको सपोर्ट करती है, तब मेरा कोई एथलीट हारता नहीं है. या तो आप मेडल विनर बनेंगे या तो आप सीखेंगे, लेकिन हम कभी हारेंगे नहीं. केवल मेडल जीतना ही विजेता होने का सबूत नहीं है. मेडल तो हम लाएंगे ही लाएंगे, लेकिन जज्बे के साथ भारत का नेतृत्व करना. Unong lekai chess belajar ikanam world champion la Sansin Vishwanathan Anand ula shim kumu president bishipor jung International Chess Federation hadien bu president ka FIDE ubana Russia Arkady Volkovich ula syak panha bu ka thup jong ka jing pistom jong ka European Union. Vishwanathan Anand un dang shakri kumu president shipor ka bu Arkady Volkovich udang syak panha bu ki kendon jing perking kat kum ki an baki kendon trekam ki bedai jong ka Switzerland bat ka European Union. Timinta pat ngi pe ki jing long jaman ka sim nang hakeleng ki benta jong ka jela.
Hatura kajing triat kalong arpulai degree Celsius kajing shit kalong laipo degree Celsius kajing ngam kau hau kalong hinyo na kashispa kajing ap slap kalong lai point saw millimeter. Haba pai pat chanong ba shalong kajing triat kalong kat pra degree Celsius kajing shit kalong arpunyo degree Celsius. Kajing ngam kau hau kalong prapusan na kashispa kajing ap slap kalong kat way point pra millimeter. Kat pahajawai pat kajing triat kalong kat kanai degree Celsius kajing shit kalong arpunyo degree Celsius. Kajing ngam kau hau kalong hinyo puprana kashispa kajing ap slap kalong R.2 millimeter. Kandon kajing ap slap bagajing tiru perthat haki babun ki jaka hatura shalom bajawai. So in posh bukut juntuk kubon pe biang sesian ya kimat bakongsan. Pelai ke Meghalaya ke School Performance Grading Index 8,800 apun rio ban kintiu ke Puli Puthi. Khatway 1,000 saus pa sau pulai ki school ki ban syak penha ki performance indicator bas sau pulai. Pelong je kenduk langgi nong dia nong the shalom ban pen ko bor ki ken thei ban kintiu ki mar northeast ha ki yo keleng keri ba ke perthei. Ya keren ki menteri Sorka pedeng bat kinong yalam ka CJP hello ki jing penkelai ke rukom tho examin on pelong biang ya ki jing keren na syai bisni. Saat teng ke jing lang dorbar ke parlimen hello ke jing lai tu ki jing keli petikna ke Sorkar ban wan ra ka ai bat ting persya ke jing lai tu ki jing keli ken mau burom ya ki ba IT ke jing em hakat ma kargel. Balapli ke Commonwealth Games ba Arpulaya Glasgow please Im Charles. Yalam kamera by Chanu but Lovelina Bogahaini ke kenhuon ki Shispa apun riungot ke India. Dia perlu kutung lapoi sepukut jangtuk ke borjing mata ke janmet. Hadu bende syam yang baik pilih syai ke singi. Kublai pi baro.